और Kapatisi TV. Ïakhih University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kinonya kali tourist hakaniga jalla kibidan hakakin hon kablatip Greater Meghalaya Tourist Taxi Drivers Union klapen long raga Ïakhih akandailan bandawa naga sorkar bagade ban khangno ikajingyo rong lailan ki kali kibanabar banwan kamai hakaniga jalla da kablet banyalam ikinong jungo kai shadu ki kendong kinchrat tanga jallaru Kinonya kali tourist klara iki plakat kibidan ni jing thok per banbu jingli ka sorkar dona bedeng jing thok ki baong ka Khajna by permit nangi Phim Klemletip langiyap ningiem larangim siukloi pidan kuna wo gajing not baphenyalias ngobha nangta kladan ru gajing tho ka boong ka shuki ba phishong menta kan sakrato kala namal kadan kakala kadan ru gajing tho ka boong bagi jaga jingo kai jongi tiga pelyang ja jongi ajing ada yangi bagi we pat gajing tho Hello. Hello.